pozdrav svima ljudi, ovo nas u Bosni Genzi J i ovo je 5 stvari koje mrzim kod drugova. Pod broj 1. Uvijek nas zezaju preko telefona. Ko li je sad? Halo, ko je to? Drugi Sergej, nije tvoj pokojni deda. Reci šta treba. Joj, sram te, bilo što sam čuo. Nenad te istuku. Ma bježi. Pod broj 2. Uvijek nas za svašta znaju slagati. Bo drug, gdje šta radiš? Kupio sam najnoviji kompjuter, 10 giga. Ma jesi, mani me ti tvojih budalaština i laganja. Pod broj 3. Uvijek traže svašta od nas. Jel mogu malo smokija? Majde uzmi. Pod broj 4. Uvijek traže da dođu kod nas. Da ga sam malo pitan da li mogu kod njega. Dobar dan. Ćao Sergej. Jel mogu malo da dođem kod vas igramo? Dosadno mi malo. Pa ne znam. I pod broj 5. Uvijek nas maraju. Priča. Greška. Jel mogu ja malo da igram igrice? Sačekaj da ja završim. Daj požur, molim te. Sačekaj da završim bre, ala si dosadan. I to je to 5 stvari koje mrzim kod drugova. Ljudi moji, nadam se da ste uživali. Pozdrav za našeg druga Vladu i uživajte u greškama. Uć. Da se bre ljudi, evo nas upaci gdje... Gdje ste drugi? Ovo je totalno pošandrco. Južer ga pitan da mu ime mamu. Možeš odavde. Ti si lopov u godini ovoj. Pobjegli smo. O ljudi moji, što je ovo strašno, nećete vjerovati šta sam vidio. Joj, čekaj da vidim. Sada. I to je to bilo ljudi moji, lajkujte, subscribeujte, šerujte. Hvala mom drugu Sergeju što je učestvovao u ovom klipu i ćao!